Hakikmat jong fika dong kaparte kabaitin at kijing pos ni ujong akilanang iw. Hakajing menjor kaba jem jong pi, hakamitog na upini akadur jong pi. Kadono jong akasipting yo lese, kalir kaporkan rah no ya pinanga. Kajing duay bang alafan na ublay, yo lese kan sa tangkung kajing pos niyo. Wajgay na nga, kubait jong nga. Pilong kajing kershan, jong kajing ring and sim jong nga. Haman kajing ring jong kadonot jong nga. Haman kajing men bad, haman kajing duay jong nga. Inda kalir kawandra, ya kajing yubi jong pi. Kadono jong akasgo kumba pi don hajan. Kumba ublay ulap hayapi. Kum kajing karkuha kajing imkaba marway jong nga. Lada kapor kakila persayangi, ngaw bawat yahno ya kakti jong nga. Lada ngi jaha kajing bun briu jong kapir